ale vai ni som pa nga jun sang he le som ka bia trauma care facility district hospital long tai ni bom takin onge không ai lo với là mình quay tu rau pui nó tết trôi mồi nó tết là nó tết thứ này nó tết cái gì thì tết cho tuổi này thì ta làm gì rồi xe mấy hết rồi mà ta sinh tồn được lâu pa đâm lâu rồi đi cái ta ra lâu đi suốt đi đâm rong bò hà căn thua nó tuổi ra mình tệ cái gì á măng tu thì pui tết lại ra thọc tụi tan po mới sồn ra luôn ya với ni chính xác lắc tắc mấy cầm hắn tới thì rau pui na nó rau dễ thì nó tự nhiên hắn tới cái lâu pa số Christian hắn thực hiện mà cái đồng thà này amen ni chin sia tlak tak pakhat ani reng to do na trauma facility kan nei hi kumsang ni som ni sak zo to khania covid boy nen thok tu in dai lo nen khan ahun khami kan sak zo nu kan function le te lawa unakal zela ti hian mamo na ana sat ema wangin kan ho tu ten ko ni se lo in hong phot ula emergency casualty angin lo in ran ula a thangen ti thuron min pet tir chon voina kanan hong the hei voina hian abik takin kan MLA Dr. Lorena advisor to CM Health and Family Welfare Department le Elaya kan district kan ho tu pa kan district workshop kudoni la wat sanga teminom tel puya tilung takin lom thu district medical superintendent le staff ayon lom thu soidua an soi khana in hong khop maya min lom ti lokin sakalom thu ka soitin voina official hai local te kan press meet te le official on lam meet te iti teng department chung lo le doctors le nursing lama kan ho tu te in zawai chung lom thu ka soi tak me ni ole chuan tuna hian kan district workshop ko somanga pudonia anin tu soina hun min man sakse ngai poimo zong khani me subject te run khom lem lawa hun chen den kai shroi na noya kan MLA advisor to CM ne bokin trauma care facility mina na hon sak thelo mom ka ti hlea solaya dar som pakhat khan program kan nong mang zo chi to a tin boine hian thok tu zong zong te engemo asset lian poimo tak mai kan han nei bel shim shim hi ke po hian kalom pui chewa tin ke mani cho ni loin a chhor tu tur mi pui ti tare na tangkai zol donin ka emema hetiang building thatak mai engani casualty ang hialam han zel thei tur casualty ai po dong hlok jok tur thajok tur kan han nei thei hi a department anga mason na mai ba ka a district ang po kan mason na zera ni in ka sia lomom ka ti tak zeta thok tu te ba ka voine abik tekin kan dei PRO te chuan kan MJA te kan LWA lam tenen heun kan han na witness the shim shim hi lomom katia kan MLA te po hi alain zoom lo tura kan ngaya sulai a building le engamo ti changtlun na torin kenia DC lamatang po hian engamo tala sulai chu ron chet ve thei kanin beise chu mamo alian poni theatin atelam poni theya khalai mo haron thlen ver shim shim taula tiang chuan kumina kalme tura hian hei district transformation plan hi kumin hian DC bikina ro mana tura hian crore khati sarkar min ro han sakchina suma chongte po chuan lian emo ate emo
lo ti ve the karil wa lang veu mai chulai chu ye kan soidu shimshima tu seitur vak ka shilawa amaro chu thil tam tak engamo department ka he thil te chuni se seitur kan shawewanga mase tun bik tak a hi chuan a thok tu te kalompui ma tin kan MLA zam takin pun min man sak thei boka kan district ta na mel lung masona tu ania kalom tak se te helaya abo purtu te district kan thuta ka chuan ti chon thok tu ten slai tangkai taka kan man ba ka mipui anong kan bol sakatena slai so thataka tangkai taka an man ngei ka du saka chumia chuan abik takin kan metsup aronom tire tanghen kan soilo ko nga thil neu ne wain atang rewin ka sia ani hi kan thian pa ania classmate thin ania ti chon henglai kan an thok ho theya aranom nu hian midang po an thalu tuka an thalawet in ani lowin helai aranom nuwa hi chuan kemani adc lam nen po hian kanin nai zuale moti karuro oma alom betia kenin azung zobin kan lo shelawa amaro chu ani zokian thil sang sanga kanin rona thil te kan soidum shina chuteng chuan medical superintendent ke shena noya voiniang hun te po kan pangte hi kalom takzita medical superintendent chaben na turte point du sakna kan la na ge le kalome let's up Dr. Dr. Paul chunga lom tu ka saya ai vinia district hospital Longklai trauma facility kan hong thei hi lomum ka ti kan minister saktak mai pilal rin pui chunga pawin hian lom thu ka soidu ama halak na vek in vini hi kan thleng theya kan Mizoram health sector hi han entaila ma kan son hle ani are the tanga house ber thlengin tiang hian kan chhor mek ani kan chief minister pulal do male kan health minister pilal rin pui te vini fak an phu in ka ria chu thuma kan soidu ichin khan kalo phemal khan kan info na minister chu hai kan hong do na program dar khachan ve ne nge han kon ve du te in katia ta chuan kan staff te kan doctors te kan nurse te thok tu te chi be min lo book sakla tiang voinia kan hong thei tu ri lomom katia Longpai district tan hian thei to kan chua zel don ani ti kan min lo convey sak don ne chi be min lo book don ne tia an mingin chi be ka book du chewa tin chu mi zor chon thil pakat min convey man mo de lak in bia kan ni wang khan ala dik nge te meang at soyakha ni ang tu che kha ni lo me the amar chu kan hriat thiam tho ka ringa maternal and child care unit atimaya chu kan hong don ani atia askim noi po kha enge ati ko kha chu ka soi lo me nga nakin achiang zo kin lo kan ve tu ra chu ka thil thar ania chu mani ka local kha kan ne na ka ho khanin ka tiang ti the na ka oma chu ka lo ti sak choi lo kon ve don ne tia nakin achiang zo te point kan me subtinen point bianga retura ngai taila nu le now sen mo ka tiang ho tang khan ani ber don ani tin ni hei kan minister local khan kan request na te min ngai poi mo saka tiang khan rang takin dialysis mo tur khamin pe ma so training ala nei in ka ria an lo join thoi tura ngai ta ila dialysis unit ti mun thanga hospital district hospital thanga nei ani voinia hian ataka kan han function thei tur hi lomum ka tia kan doctor tele kan minister te chunga lom thu ka soya in ane voinia dialysis ngai patient tam tak kan district chunga po Mizoram te chu soipo ngai lo kan district chunga kan nom to chum howina athlona helaya yan ti thei tur hi abial tu kan yena pon lom ka ti alom thu ka soidu kan so khar chunga chumia chuan ati hlotling thei tu tur le dam lo te na an mammo an mu thein tur ka chunang mani ni kan doctor te le kan nurse te kan staff te chumia chuan nge dialysis ngai chin phei chu nge tlema lo serious de to te atiang khan ni de tlang pui thina chuan mangai na nen le extra care in lo enkol kha kan request du chewa tin kulai nge
trauma center kan han hong ta kan in dei lo na kan ns atang point kan tria hei hi ama tang point thei topic kan soi ve ya maro chu kan in ngai poi mo lo lam ni lovin Mizoram puma amia health sector hianin staff kan in dei lo ani a minimum capacity ang chi in kan function thram de vek ti la aswal lowang chu tiang chu kan ni tianga trauma center kan hon ta ka chuan mitsup ne kan in bi staff kan in dei don lo ati chu nurse pakhat le tampo kha min request kam big lo ani tlang dawin soyang panga som te po adil ro chuan aduang amaro chu nge bial angkol te lo za ba tiang chuan mele fan atangin nurse pakhat le group d pakhat chumin chhar sak ta che tia kan ti don ya kan tia ven ya hian ro man na tin lo sia manga tin khan ma theng bera kan choranga tin kan ne sina ange tharung taka request po kha kan lo ngai poi monga tiang kan let le huna mo phone te point minister te tin kan nursing joint director pichani te po kan lo in bianga tiang chuan nursing thei chu in tharung vak su achan chu nursing le ayu sianin emi finance and account officer rian la nei ngai lo wan directorate hian mania ka tila tongmoi lo ngai lo wila ka PSC Mizoram Finance and Account Service ania chu kada thla amo nursing le ayu satana bi taking chuwang chuan pichan ni tenen po tho ho na thatak kan neya ngani lo soizin le kan cleansing ani mai ti kha kan sei langdun chu ti tama tin even ya kan media lampang te an oma formal takin til ka address lo min thia mula hi chu ya ruma an soyang mai ka ta se kan dam do in trim ma hi amun nge staff in dei lo na le atlem thei ang ber kan function ve thei ang tur ram function kan ni a doctor sponi se a nurse sponi se a group deal le thil thanga chu tiang chu kan ni amaro chu dam lo te hi nge han dam lo to chuan kan mang ang takin dam do ina te kan tlan lu thina andi khop mai chumia ani rol chuan mi puite na kan thriat tura ka han du chu nge pangchang uk chuak thei kha kan ni bik lo ni ti ero chu wen ya hian kan thriat tlan atha in ka ria pangchang uk chuak ka ti chuan nei thang kat nge very very special care ang mo kha tiang kha chan chu in dei lo wa kha elaya pakhat eten lai kan mun dang mi kha va en kwal te kha ngai ta thena chan nurse pon min pui lo nurse po local khati te po khom thina ni amaro chu in dei lo na nen chong kha thei vek big lo tin ke po a medical mi kan nia kan zirna kan ngai poi mo ber tura kan ho tu te na min thil te chu kan dam lo ten ni chu atu te po a nurse a poni se a doctor sa poni se kha kan ril ruwa chona vek ani amaro chu khatiang ang in dei lo na wang khan mi pakhat ka special care lu to apek thei lo thin kha be thina khalai khan mi pui te point nge kan nurse te kan doctors te po kan thriat thiam na chin kha kan nei ve ngai ni ti kha kan soi lang du tin ma son tu kan nia ma son na tu in ma ke kan pen zelanga mani khan kan met sup kha convey ya kan doctors kha convey chu mo ka thelo convey tu ra chong ka nga ya tin kami kan CSR min petu tu ten en bo hai em be chun som zela United Ways ania Mumbai ania ta chuan ani hi company lian deuh ani chuan in CSR po an pe thapia wa chu kan in repo lo mai tiang chong kan bo zu ya ani pe chana Mizoram ang popin lo ti ta che won ti ting chuan nge directorate te le thang kan han convey ya ZMC te tlang point proposal chun lo siama masetla chang tiang khati kan district kan moment is fel sak ma chu adanga chona chuak thei lo khati lui ve tiang chuan aing po chu ni se tiang in biak na kal zela nge proposal te chu kan han siama ngai poi mo zong kha chu ha tiang ron mo in lo ron puan ka ringa tang te po kan bo zui zela nga voi le khata avain lo thin thei lo ma se nge ma son ma chu don ani avai kan na khanin around 47 lakhs all community support dona chu tiang chu ni tin kan minister local lai khan kan OT kan ena ta chuan a chep sia ta po kan thre tun pong khan ka han bia an sin khan ka address thawa ma se khalai ka chu kan la final ice chia lova nakina kan la soi tha don nia ti
ei po hi khatatanga theilo point kan CSR tang point nge ro man na khatiang kha siam kha kan tum tho ni ti kha retlang tai la chuan thil pakhat kan soile du chu hei Longklai district ke Amizorama health index upon ni se kan no fuala ni abik takin western belt area wang hian ani ani sanam pangtui chatlang dung le town the chu Mizoram pum nge index rang en chuang kan thave pangai bia ba western belt soni anni somire theite te omkhom na le zual anni chu da chuan max chu mang ma ila ya then khat chon ti na pon lo ni lo ba tin nge golden card kan tiang chi pon ni se apoi mo na se lo wa lo ti mi lo ti thei si kha tiang khatam takan om thin ani atiang a khanin nge awareness in phak ang tokin nam lon local point lo pesel tawla atha in ka ria chumin ni rual chuan kan nam do in hemi nge kan khum nei te po hi kan district in kan ma mo na ngei tua chuan ala tle mani hemi a po hian ni nge perin pui PS nen kan ti thina ani chuan in nge heta a medical lam lo tang khanin a osam danan nei tua maro chu technical dewin director ten anan hial kha chuanin adik thosia minne ati theireng lo ma se technical dewati chuan a theilo zela tiang deu khan hi nang ni pon nge inin dei lo na kha kan chuan lama nge man ruwa kan man chuan ati thei me don lo amai ro chu ati ve ram theina kong kan ngei tua chuan khum te poi kan da bel thei tura angai ni tin chumi ani rual chuan ke ni point thei to pan lo chuanga ka lo thlen dona minister nena le nursing joint director nurse kan in deilo ne tin he kan DC wenia oma lobum katia ni point na veilu tuka tho na thatak kan nei howa ani point kong au mani chuan min pek dan tu te polo ngei to biang ke point ka fana tang point nge ngei to bel dan o mani chuan kan ti zelang ama sabera chuan kan research la na kan dam tlan chuan nge kan district ka alo moi do na kan dam lo chuan na kan thok theluwa chung hei ni mai mara chu research na tha kan nei chuan kan taima ka kan tho chuan ei tur chu om mai chu tiang chu ni chu wan chu na health sector hi kan ngai poi mo per te jing ami ani a chu ni chun zom zel se thain ka ria mara chu nia MLA ni atang chuan in thil ti hi ahar kan thlen ve na sa hei kan LWA kan ho tu te pon man ni po hi alomum ka ti kan district hen ve tak taka tiang chan thei to pen MLA te kan ti bak po hi tiang hen an norwe tong thong jela kan tho ho na le pressure kan pek ho khan kan in ti chak tlang tu na ni ti kha kan sui du atin ka ngai ne poi mobile cho to pa chuan tin nge khum dam lo khum mi kan nei bel thei hang kan tu nai hian tlen kan ti tam the de wang ti hi kan NS te point lo kan le sup te po kan doctor te point oma lo ngai tu ram bola chumi a chuan sum le pai angai eng lo ni point kan soi ho anga kha chu adap dana zon dan te po kan eng ro don ni achan chu abik takin dam lo an lo pala LCMC athalu to service a Christian to athalu to amai ro chu chalai chan for nge injection voi kata po ama nangai zel ani ka tiang afford lo le ka tiang eng lo to khatam tak an thina chu ani atin sei ang khanin civil hospital hi chu abik takin ni ra thei le zwal te tan bik hian ani in ka ria a chunga chandam lo local an local point kuma om lo ba ne tinge nam thot lo ani chuan tinge nom lo ani amaro chu accommodate ram ange ang lo accommodate ram thei nan te le an din mun an financial situation le condition te en na lo khongai ram ang chi ngoi ngai te pokhan thina ni chunga chuan ke ai revek in nia field ta cheng le omri jok in nia atia kan request kan siam duwa kan district te in dei lo tukin kan doctors te po kan function kan nurse te po chuti chung chuan enge form thalo le Longklai district a chu tiang kha tiang chu thleng nurse a chu tiang kha tiang doctor sa chu tiang form om mi alo ven nia pathian roina in pek na le in thanem reina tianga borok thatak le ming thatak kan om hi lom katia tin lung takin lom thu ka soi duwa kan hun lo om zel tura po katiang khan thei top lo chua zelula sokhar sumdin hun atha chho zel tura nga ila tiang chuan staff te po kan in recruit cho nurse te po
kan ni nang lo don ka haw ve reng ania kan ne so kan lak ve le pichan ni ka kan du ania ka ti kan lak ve le jong kan ti don ni ti minister ko ka sina ka diang khanin ka lo in nge ma khwa ve ni chumi pi alama chumi ma alo thilom chong kan ngi to ho sel don nia sei tu tam tak kan ne ya amai ro chu I nge tu tok mai la in zawai chunga lom thu ka soya impact na ro pu ya ni rong bol na nga ya te top chwa chun jong je turin hey bak expect tur po chuang lo boina in performance alo mom lu tu tiang hian lo ti chan jom zel ru ti kha an sei don ni ka lo ne kan health minister hi min ngai sak le mai ti hi soi hi thil moi lo ni ka ring chi lo wa ane na kan soi gaini doctor ka pedon chu trauma alo dialysis doctor ka pedon chu ati anga hi min ti sak dak mai ni ahun rei lo ta chu nga hian ai hi apena hian kan MLA hi omani ti kha achianga an chunga po long tu ka soitin kan health minister hi fakapuatin tun trum kan hong tu poi mani sai hat lon kal kha in lo hong don ni lo man ho de mai ro atia chane mangai biawa ani kan pi berina ti chuan ti top twin staff ta pokan han in sang mara khatiang han tun huni kan thlengania achunga kan health minister chunga long tu kan soi tak meu bokani chuan ka van nei le na han soi ka do he kan DC khan soya mana ta to thian sakli ai zui chot mai ting ka kan nia chu wang chon voina hian engemaw har san na kan nei chuan ka be relo wa inti khuna po chu wang chon un chuak afu katia achunga poin voina ka soi bak pialam lom soi tu tam tak kan nei ni ti kha kan thale don nia chuan doctor te kan thin lo na hi official address a hian kan ti lo lamani chu wang chon ka official address ka pedik lo ni pon min the thiam mai ulai voina piku pui te khan soma pima dini te kan NM principal te katianga khan thil hi kan ti than lo nia min the thiam mai don nia keni chu enge na he ei ro ti chi ka kan nia chu wang chuan he tiang lam hi kan ti theilo kan thiam lo zong tak khan nia atop nan voina in hun lutak seng in helaya kan program min ngai poimo sakin zawain hin lung takin lom thu ka soya amingin thing pui le snack kha kan siam ve ka ero min in sakula like an official program ang chu kan ti top mai anga chon thing pui khan ron semanga khai ro kan in cheu don ya in zawai chunga lom thu ka soya ti kan like kan om na mun hi district hospital long tlai ania ei hi tuna building kan mu hi trauma care facility level 3 trauma center ania hei hi voin khan kan MLA Dr. Lorraine Lalpek lianan min hom saka he trauma center hi longtlai ama sabber ania longtlai district mi puiten kan mangtangkai don le in kasia hian achung lama kan lutanga arum omdan te le helai chunga damlo kan lo boi pui dan tu te kan en ho don ani amma saberin helai hi patient anron kala damlo anon kala kan lo an ha chomna an lo lu ma sakna ber an waiting area dewani ya helai hian damlo anai nor lu tanga emo anai zong lu tanga ta khan anron kalanga chon helai hi nursing station ania nursing station ania nurse so achunga hian an chor ha damna turani chon helai hi emergency kan hanti casualty damlo local te kan lo en na tur ania lai hi luti la ta hian khum hi pani oma kanda helaya hian damlo local te kan lo dong song in heta hian treatment thulang te kan lo pe thin don ani chuan helai chunga hian ei kan dressing area nia helai hi dressing area nia chon helai chunga hian zaite nau emo thui ngai te mo dressing ti ngai te nom chuan helai hian dressing kan ti thin don ani helai hi minor OT kan ti chu ni he chon helai hi focus vele rim trimila helai chung hi nurse hote
an chol ha dam na thingpui le chaw te an eina tur hmun an station nursing station an ha dam na tur ania chuan helama hian kal le taila helaya hian hei hi an muangin doctor hote on call doctor te emo helai casualty trauma center kan local changa kanom hadam na tur ni achunga hianin doctor te mun hadam na tur le an thu hadam na tur a omani chuan helai hi observation room kan tia helai chunga hianin kan muang hian khum hi pali kan da hei hi damlo te tan atangkai le zoldon viu in country entinan pumna te achau drip khai ngai te mo helaya wat pa ngai khum chang to lo te zan khate mo anan ria achol hadam na turatan atangkai viu do na tin chu mai ba ka solaya treatment tu zual ti zo to nuwa helaya adna achok chung lo ha na na mo drip lo khai nan lo om lai lok nan helai hi changkai viu do na ni chuan helama hian bathroom hi dam lo tanin attach in om veka bathroom in zun na turin thiam na tur le in bol na tur chenin helai room a hian helai building a hian dani kha trauma center wena kan hom tak chu nia atopa ka han soi du chu ei kan ho tu te sarkar lama kan ho tu te thanem ngai na wangin voina hian kan hong te nia department kan ho tu te le ministry kan ho tu te kan health minister te le kan MLA te an mani kai hoina le thanem ngai na zara kan hong te ya longkai district mi puiten changkai taka an man ka be se ni ka lo me